Ikaze mu makuru yacu y'imikino yo kuri uyu munsi tariki 16 z'ukwezi kwa gatatu 2023. Basuhuza abanyita kwizera Louis, nkaba nkuzaniye amakuru agezweho mashya. Nk'uko mubibona tugiye gusesengura ku musore Willy Yandere Sombe Onana. Byari byatangajwe ko ashobora kuzahamagarwa mu Mavubi. Turaza kwibaza uburyo byagenze, ni operasiyo twabateguriye. Ariko kugira ngo tubigendanemo neza, kanda subscribe nurangiza ukanda kuri like, ubundi tugendanemo neza cyane. Nk'uko mwese mwabyumvishe, Willy Yandere Sombe Onana, umunyakameruni n'ikindi ikipe ya Rayon Sports, byavuzwe ko ashobora guhamagarwa mu ikipe y'igihugu Amavubi agahabwa ubwenegihugu. Ariko kuri iyi nshuro umutoza Carlos Ferreira yarahamagaye ntiyamushyira kuri lisite y'abakinnyi yahamagaye. Abantu benshi babyibazaho, ariko twaguteguriye, tugiye kukubwira ido n'ido cyatumye adahamagarwa. Urabimenyera hano, nta handi wabimenyera. Niyo mpamvu ngusaba gukora subscribe. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa ryari ryatangaje ko Willy Yandere Sombe Onana azahamagarwa mu Mavubi, ariko nyuma y'imyitwarire ye aho atitwaraga neza mu ikipe ya Rayon Sports. Kuri Instagram y'umufana murabyibuka amwandikira amubwira, amunenga, akamutuka, ibitutsi ntagarukaho. Ariko bishobora kuba aricyo kintu cyatumye adahamagarwa mu ikipe y'igihugu Amavubi. Ariko nk'uko twavugishije umuvugizi wa Ferwafa bitubwira, yatubwiye ko umusore Willy Yandere Sombe Onana ari amahitamo y'umutoza, kandi batigeze baganira nawe cyane ku bijyanye no kuba yakinira u Rwanda. Ariko andi makuru yavugwaga ko ushobora kuba baramuretse kubera iyo myitwarire yagize. Babonye ko nta myitwarire myiza afite, babona ko atakwiye kuba yahamagarwa mu ikipe y'igihugu Amavubi Nationali Rwanda. Abantu benshi bari batangiye kuvuga ati Onana yaba igisubizo mu ikipe y'igihugu Amavubi, cyane cyane ku busatirizi bw'ikipe y'igihugu Amavubi, kuko byagaragaje ko u Rwanda rufite defense ikomeye kurusha ahandi hose. U Rwanda ruradefanda ariko ntirutsinda, kandi narwo iyo urutsinze kimwe ntirukishyura, ubwo biba birangiye ni ukudefanda. Ariko andi makuru ava mu ikipe ya Rayon Sports yavuze ko Onana, uko yagendaga baganiriza, babwiraga ko we azakina ikipe y'igihugu ya Cameroon, ariko n'indi kipe y'igihugu yose yamukenera yayikenera. Ariko Cameroon yo biragoye, Cameroon ifite abanyaburayi, nta kintu mwijeje. Abo ba Eric Maxime Choupo Mutinga ibu yabakinana. Ariko nyuma Onana abonye ko adahamagawe mu Mavubi, nawe bishobora kuba byaramubabaje, kuko yasaga nk'umuntu ufite icyizere cy'uko ashobora gukinira Amavubi, kuko abanyarwanda bose bari batangaje ko babona ari we igisubizo cya atake y'Amavubi. Ariko nk'uko bigenda bigaragara, Onana ni umwe mu ntahozaho. U Rwanda nimba rukeneye umuntu uhozaho, nimba rukeneye
umutoza byose niwe ubigena, ubwo aba yararebye akabona adakwiye guhamagarwa, kandi no gutanga ubwenegihugu biba bigoye, ntabwo ari ibintu bikorwa mu kwezi kumwe. ariko twakibaza ngo igihe bimaze babivuga ubu ntabwo biba byararangiye cyangwa biri kwenda kurangira, ariko nta kigeze gikorwa. Niko we yavuze ko nta muntu wigeze umwegera. mukore subscribe, nicyo kintu cya mbere tubasabye. bagiraga tubibutse tubahe ka information. murakoze, kora subscribe na sharing kuri Facebook, Instagram, ahantu hose. Twitter yo ntibikemewe.